You are the one who came and showing yourself your unprofessional. Never I can stand for myself. I can. If you are beating our children here, I don't push me. Don't push me. Don't ever push me. Sicela ukuzwa ukuthi vele uhambe njani. Sicela ukuzwa istory. Yes. Zwana salulu. Hallo. Sicela ukuzwa istory vele ukuthi uhambe njani ukuze beze abantwana bezoradwa. Sicela istory kuphela la. Yes. Yes. You are right. Things which happen here. You have seen it. It's wrong, and yes. It is wrong. Zwanini madoda. Cela siya abantwana Facebook yanini la. Not in front of the children. No. You're wrong. Yes. This is size of what is happening? Tina. But you continue until something we are not going to cool down. we are not going to anymore. Don't come. Are you a social worker? My friend, even who is supposed to attend this is a social worker if that is happening before you. Yes. It's social worker. Discipline. Minimum force is allowed everywhere in Zimbabwe from the Zimbabwe Republic. Minimum force. Where? Listen, just channel. Vela kuvumi sitsho njalo sitakuvumi utitshe classini vela ngamtshela cha umntana amshonya ambophisa You should have yena lona lizileyo mphani thina ubukhokhela sikwazi ubani siyakutshela sitshela kubizela thina siyibukhokheli bemahethe asikwazi ukuthi emahethe abantwana bakhombisana sesibona wona usubaratha sitshela kubizileyo nguye sesimfuna kubizela yibe sibafunayo going to report me. Are you sure? All right. Siyakuripota vele kuhle okhulumayo ngikhansila esimhlophe wathi 20 councillor mhla ka 21 May 2025 sasile meeting outside the school Maheche Primary School yayi meeting ye water committee lapho okwadlula khona imayindira eyamapholisa ingena phakathi kwesikolo ngemva kwesikhathi esincane ingene phakathi kwesikolo sezwa sokulomsindo phakathi kwesikolo lapho sasizwa khona amampama sisizwa khona izinswazi sizwa njalo ukukhala kwabantwana so sasesisenelisa ukuthi ingcono singene phakathi kwesikolo njengabazali and esakutholayo
phakathi kwesikolo lapho. Vele singakafiki sigijima sisiza, abantwana babe lokukhala kakhulu. Kwakulamapholisa angu-3. Oyi-1 wayengumama uMadlakuzela osebenzele epolice station eMaphisa. Then owesibili kwakunguNdlovu wayegqoke izigqoko zakhe. Then owesithathu lowu hayi isibongo sakhe angisazi kodwa wayengowesishoneni. Bonke laba babengabesishoneni abangu-2. Ngoyi-1 wayengowesindebeleni. Kwaba lomfana ke wagijima wahle wabamba ipholisa elalitshaya umntwana kabuhlungu ngoswazi. Lathi silandela sisiza emuva. Hayi bakhulumisana ke kabanzi ukuthi why kusenzakala kanje. And amapholisa sidlulile laphana njengabazali kungani engatshongo ukuthi kulani abakulandayo esikolo sesisizwa kuphela ngomsindo abantwana bekhala. Babatshaya abantwana ngamampama langenswazi ababelazo esabathola belazo khona lapho. So senelisa ukuthi sikwanise ukuthi simise lowo msindo, kodwa siwumisa lo msindo kwakulompholisa wayetshinga kakhulu. Wathi singahamba lapha esifuna ukuya khona. Yena ubiziwe yisikolo. Ubiziwe yisikolo ukuthi abantwana abezwa. Abantwana bayatshontsha. Abantwana bayalalana esikolo. Abantwana badlelana imphako. Izinto ezinjalo nje. Banikwa izimali zamaCobra bengakhiphi esikolo. So bonke laba abantwana abanjalo babetshaywa. Ngathi ngokunanzelela ngobuhlungu babantwana ngoba abantwana abanengi babevuza igazi. Abanengi vele babe sebephatheke kabuhlungu. So kuthiwa abantwana kabahambe esibhedlela. Bavuka beyiswa esibhedlela abantwana ngabazali babo. Lapho abayathola khona imedication ukwenze beneliseke ukwelatshwa. Ngikhuluma lamanje abanye abantwana balokhe bengathi abazwa kahle endlebeni. Abezwa kahle endlebeni. Kwakutshaywa even u-ECD wayetshaywa. Sazama lokuthi sicele lezo nswazi ukuthi basinike zona zibe yibufakazi. Kodwa ababalisi bala lazo. Nxa ngingaphazamisi leziyana inswazi zazidlula more than 20 ababezisebenzisa. Njalo zazingalingananga ukusetshenziswa ku-ECD. Zazizinswazi ezinkulu kakhulu. Ezinkulu kakhulu kulabantwana. Phakathi kwethu kwakuloyethu Sobhuku Shakespeare Ndlovu loDingindlela Ncube onguye owenelisayo ukuthi abambe umpholisa lo wayetshaya uDingindlela Ncube. Ama-teachers wonke ayekhona kusini ngaphandle kayedingi wayengekho. Akulamzamo abayizamayo babebukele. Babebukele kuphela abantwana betshaywa. Lo Vice SDC wayekhona phakathi khonapho. Laye akulamzamo wayenzayo. Babebukele bonke lapho. Sayenelisa njalo ukuthi sikhulumisane lababalisi ukuthi kungani bengaqalanga batshela abazali babantwana ukuthi abantwana bayaganga ezikolo than ukuthi babize amapholisa. Saba lembuzo sayibuzayo kubabalisi ukuthi konke ama-disciplinary committee abalawo yini. Why kuze kwazofika kuleso stage sokubiza amapholisa kungazange kwakhulunyiswana labazali. Saxoxa kakhulu le-deputy head wesikolo ngoba uhead wesikolo wayephathekile emzimbeni engekho khonapho lapho kusinileyo kwakutshaywa khona. So sakhulumisana lo head wesikolo wavuma ukuthi yibo abababizileyo ukuthi bazodiscipline abantwana. Bebabiza kulomfana owayetshontshe $20 kaMrs Siyamunda. Mrs Siyamunda. Phezu kwalokho uMrs Siyamunda lowo ethengisa izwidzi lapha esikolo, ethengisa amajiglizi esebenzisa laba abantwana abaphinde bamtshontshela $20. So yikho esakutholayo phakathi kwesikolo ngemva kokuba sesixoxisane labo. Hayi kwama khona lapho. Vele izinto zakhona ukuthi ezinengi sazi ezizwe.
Lo mntwana nokugrade Grade 7. wamtshaya ngaphi njani wamtshaya ngani umntwana yakhuluma ukuthi wamtshaya ngani Noma wathi bamtshaya ngesidindi soswazi. Soswazi esifika 15. ngaphi kwankona Ezibona. wahamba esibhedlela lama record ngicela ukuwabona nxa likhulile. Ngingu-Councillor Feluna Ncube kuMaheje Village Ward 20. Kwakumhla ka 21 May lapho kwakulomhlangano wama-stakeholders khona near the gate of the school, isikolo seMaheje. Besemhlanganweni khona lapho kwathutsha imota yamapholisa. Amapholisa afika bingelela ama-stakeholders adlula angena esikolo. Esengena esikolo ama-stakeholders athi ezwa ngomsindo abantwana bekhala. Basebesuka besiya lapho kwakukhala khona abantwana. Bathola abantwana bebuthelelwe, amapholisa etshaya abantwana. Bathe mabebuzisisa ukuthi khona kungani amapholisa etshaya abantwana. Amapholisa baphendula ukuthi abantwana kabezwa balokuganga bakwenza esikolo. Basebabuza manje makuthi abantwana baganga esikolo kuyimvumo yini ukuthi bazochaywa yini amapholisa. Akuzange kube kusazwisiswana khona lapho, abasakhulumisananga kahle. Abantwana kuthiwa babechaywa ngamampama bebaphakamisa ngendlebe. Abazali community ayikho happy, idanile kakhulu ngesehlakalo esenzakalayo. So kwenzakale khona lapho kwahlala maybe abo 2 weeks. Village head wasebiza abazali icela i-meeting. Abazali babuya bazokhuluma ukuthi kwahamba njani ebantwaneni babo bekhuluma. Abazali babekhuluma ukuthi abantwana babo balimele. Then kwase kucelwa u-SDC member ukuthi akhulume ukuthi njengoba bona beyilihlo lesikolo bona indaba lo bayazi njani. U-SDC member wakhuluma ukuthi khona ezisikolo kwakucelewe i-awareness campaign ngenxa yokuthi kwakulomntwana okuthiwa wayetshontshe imali kambalisi. So bona becele i-awareness campaign ukuthi kwahamba njani amapholisa esefika esechaya abantwana SDC member lwanithi kabakwazi. Abazali balimele ezinhliziyweni. Then namhlanje mhla ka 2 June abazali bona ababala abantwana abachaywayo bacelwe ngu-officer in charge at Kezi Police. Bahambile khona labazali, ngilandelile lami, kodwa akula lutho olwenzakeleyo namhlanje. Akukho engathi kwenziwe. Kurongo kakhulu. If abantwana besona besesikolo kwakumele isikolo sibize abazali babantwana bezotshela ukuthi abantwana bawona kuwona bani. And njengabe engikholelwa kukho ukuthi ezikolo kumele kube le disciplinary committee eyiyo okumele ukuthi idile labo bantwana abangezwayo kodwa beyazisa abazali babo. So lokho kwenziwa ngamapholisa is totally wrong. Baphambanisa kakhulu benza into wrong vele at primary level bechaya abantwana akuyenzi kakuvumi in front of ECDB ECDA. Abantwana ba traumatized bale trauma bayenza ukuthi abantwana bangasathanda isikolo okwenziwa ngamapholisa kurongo kakhulu.